Doka ubu ari mu bitaro ubu nyene sinzi ko bazogikura. Untuzanye igitsina cyarabyimbye ubu ntiworaba. Igitsina cyarabyimbye kubera gusambanya intama. Inama duherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Mbandazi aho umugabo yafashe intama ku ngufu ku itariki zisanga 18 z'ukwezi kwa 10 aho uyu mugabo arembeye mu bitaro igitsina kikaba cyarabyimbye no kunyara akaba atabishobora gusa umuryango we wavuze yuko uyu mugabo asanzwe arwara ino ndwara yo kubyimbirwa igitsina ubwo yenda kusambanya zino ntama byatumye iyi ndwara yongera kugaruka. Manager w'iyi famu yavuze yuko bari kumuvuza uko bishobotse cyangwa uko bashoboye kugira ngo namara gukira ashyikirijwe ubugenzacyaha RIB akurikiranweho ibyaha ari gushinjwa. Inkuru irambuye na Boniface Ndahimana umuyobozi w'ino famu. Umugabo wasambanyije intama sibyo ubu ngubu akaba arembeye mu bitaro. Ubundi byagenze gute kugira ngo asambanye intama? Kugira ngo asambanye intama rero nimwe n'abantu batihangana nibaza ko yoba yari yasinze kugira ngo asambanye intama kubera nta muntu muzima ari gusambanya intama atasinze atabuze n'intuze n'abantu bahari. Niyabura n'indaya ariko kugira ngo usambanye itungo wanajya no kugura indaya. Yewe rero numba ari kubera inzoga yamwongoje yaciye asambanya intama amaze gusambanya intama ubu none sinzi ibintu byadutse ku ntuzenya ku gihimba kirondoka ubu ari mu bitaro ubu nyene sinzi ko bazogikura. Untuzanye igitsina cyarabyimbye ubu ntiworaba. Igitsina cyarabyimbye kubera gusambanya intama. Intama se nta kibazo byigeze bitera? Intama nta kibazo byayiteye mugabo wewe ageze kure kabisa ari kwivurira. Ese ubundi hano mufite intama zingahe? Dufise intama 61. Mufite intama nyinshi. Uyu mugabo yakoraga iki mwino famu yanyu? Yari umushumba yakunda kugira nyene nicyo gituma nawe sinzi icyatumye anatusambaniza intama. Wowe ushinzwe iki mwino famu y'intama? Yewe ndi manager mw'iyi famu. Uri manager? None se nka buriya nk'uyu muntu muri kumufasha iki kugira ngo avurwe? Ahubwo turiko turamugerageza uburyo bwose kugira ngo avurwe tukamuha amafaranga kwivuza. Twamara kwishyura ku ivuriro nyuma yaho nawe tukamuha ubutabera akatubwira icyo tuma aza kubahwa kudusambaniza intama. Mwebwe muri kumuvuza ngo muhite mumujyana mu butabera kugira ngo akurikiranwe ibyaha ashinjwa byo kusambanya intama. Ubwo bisobanuye yuko mwebwe muri kumwitaho mu bitaro neza fresh kugira ngo akire nimurangiza muhite mutanga ikirego kuri RIB bamufunge. None se n'umusore burangiye byantunga afite imyaka ingahe? Afite imyaka 26. Yaratuye mwaka no gace se? Oya yaje nyene guhigisha akazi mu buzima busanzwe. N'umuvanara nkwe nka manager nduzi nk'ahantu yaturutse ubundi akomoka mu kahe karere? Mu karere ka Ngoma. Aturuka Ngoma muri Kire muri biriya bice bya Kire. Azi Kigali arangije asambanya amatungo yororaga ariko hari abantu nshaka kuvuga ngo Kigali bakavuga ngo nta matungo haba kandi bazi ko buri Kigali nacyo kigira ibyaro cyane. Benshi ntabwo bazi ko Kigali haba mu cyaro. Harimo icyaro kimwe kibinyene urabona ko ngahi wacu ni na minsi utinda kuja kwigura ahantu turinze gukora urugendo rw'amasaha 2 mukajya kugura mitiyo cyane. None se manager w'ino famu ikintu nshaka kwisabira ni kimwe mwahamagaje itangazamakuru murasha itangazamakuru tubafashe gute tubafashe iki cyangwa dufasha guhanura abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakamenya yuko itungo ritijya risambanywa n'iryo korora rikagira iki yagurishwa rikaguha amafaranga ntabwo itunga ari umugore ntabwo itunga ari umugore ariko hari abantu ngo bihanga ngo kwihangana byanze hari n'abandi bantu bajya bafata inka ku ngufu. Hari ikindi kiganiro meruka gukora ejo cy'umugabo wafashe inka ku ngufu akayita apfa n'inka ikayita ipfa ahubwo ngiye nagize ngo wenda namwe intama yanyu yapfuye n'uwo isambanyije arapfa. Oya we waracyahari mugani ntamira hari intama ntacyo byagizeho ingaruka ahubwo ikibazo n'uwo muntu yacyabyimbye igitsina cye cyarabyimbye sinzi ko bazogikata n'ibyaba ngombwa bazogikata. Ariko mwansezeranyije ko muri kumuvuza ari mutamuvuza ngenza bijyana mu butabera. Kumuvuza twamwitayeho cyane n'abaganga mbana bamwitayeho cyane kubera ko turagerageza uburyo bwo kumuvuza cyane gose kugira ngo akire hanyuma natwe turonke uburyo tumuha ubutabera mushyire mu butabera. Yenda akizimukana mushyikiriza imiryango y'iwabo nta kibazo. Imiryango y'iwabo yarabimenye? Imiryango yabo irabizi. Nta n'umwe uraza kumusura ku bitaro se? Baraza rimwe na rimwe nyene
nk'umuntu washobora kuzamo 3. Okay, urakoze cyane rero ubwo natwe nk'itangazamakuru rya Kidasamura TV Rwanda reka tubashimire ku makuru muwa mwaduhaye kandi uyu mugabo ni manager yongeye kutubwira ngo tukangurire abanyarwanda